bakahonaho hamwe n'abaturage abahonere ekitanka ky'amafuta ekyayo kize kyambura abacwekererwe ebintu byabo hache 2018 byo kwa munana mwaka gwe 2019 omu trading center ya Kyambura omu district ya Rubirizi batinisirize kuba rkwija kuzira karuru kabona akarukwijja bwanyuma yokutayira omwanya ogu ogwahire ogwa Kyambura President Yoweri Kaguta Museveni akaraganisa okureherera abo ebintu byabo byacwekerire Government iriya kuyagira abo bona bafire twaza kumanya abanyabuzare babo buri umwe muyagira na miliyoni 5 okurjerwa abantu abantu bagira ntubene nshonga yona habwachi bashemerire kuhagira abebyo butegeke abarukubasheruramu akaruru ombwire bw'akaruru kachwaba batiyo bakababuraho ombwire bw'akabi kuba fesisikariro bintu byabo agamagingo negisaha abantu batakarebaga oburinganiza omumateka geberagiro omuchikwatena nendaganisa ya president no kutusumbusa negisa no wenka ko batakisumbusa no yitu ito nitwebuza abantu kambatungo benjo abagobo bakaroka kubwakira bakabukora nko kubwetenga ite Rubirizi ningasi Kyamburita abanyakutunga kizibu cya accident kikarebeka ngwitwe ambana bari kutera karuni ngasabanya Uganda itaturba Uganda obwo barukoreka ekiniga cyabo nibashobora nguna binji ombanyishengero babo bayitoranire okujwekera district yabo bakare nabukwakubo kubahumuriza bwanyuma yakabyaka nebo parliament witu wakatunagaho tari nitwe abo kuba kogire ngo akari nitwe maybe ensonga yitu akagitire mu parliament bibasa kuhurwa nk'abandi kutureba mu constituencies ezindi nabagira ngo no bw'ebintu byabo byacwekerire ebirukubarirwamu obukayikuru n'obukayikuru bw'empiha bamwe ombaturage abaferirwe ebintu byabebe bakasigwe nyuma nabikirabe kirengu bakateka emikono yabo ahabihandiko bitari bimwe na bimwe ebibabire babagambire ngune byo kubaretere sente konka kuzeizire bote bararebire no buyakube Simoni batiyo bashaba president kubitahamo ruhembo gwenzura tukwagala era tuli betefutefu okusinkana nitwogerako nawe kubanga watusuubiza ntibajja kutuzaamu essuubi tujja kuddukulirwa ensumbusano watugambe ensumbusano eyabula baloya be batuweereza aba government tebalina kye batugasa kakati tuli mamimbe okufuna ekyokulya katwabonabona katwafa kubi tuinenaku kitinisa president tata witu niwe tukurira tino ndizo tukurira mu nsomo tino ndizo tukurira niwe tukureba niwe semekwa no turwanirira niwe semekwa no tufaho obwire bwaba bulingo butwiriremu turiyo ntuyayana okusaba kwaffe kugenda eri Yoweri president w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga tetunagenda mu kalulu konna akagenda okukubibwa ng'ennaku z'omwezi 15 January abenga yingidde mu nsonga zaffe azikwateko azimalirize kubanga tumaze ebbanga nga twegayirira ensonga y'emu tuli ku nsonga y'abantu abajjira wano mu muliro abantu abafiirwa ebyabwe ffe twali tusoma n'okusoma ne tukuvaako olw'abazadde okubulwa ssente okufiirwa buli kimu kati ate tubeeremu ebyo n'akalulu akalala ate tumuwe ate tuddemu ebyo nedda jatu yambeko ayingira ensonga yaffe twogere naye ekyo kiggwe aitwa akolera amakuru aga twabasa kukiirwa mukuru w'entebe ya Katana habwa district ejo ninga bebembezi abandi ahabwo kuba baba batali mu office zabo abantu ab'ebintu byabo bikacwekerwa kye 2018 byo kwa munana omwaka 2019 obo ekimotoka ky'amafuta kyakwatwa butandu ahari Kyambura trading center mu district ya Rubirizi kikakwatwa omurro korugano obwo kusiryanya kazoba abantu abantu bashobora ntibakatungaga kurehererwa kwona okuruga muri government no bikirabe kiringu president Yoweri Museveni akaraganisa kubareherera gasha kwa Muhindo Gerald ahabwa Tayari West.